Ay na, husto ko manday ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tap na makalipat ak. Di mo kumamat papasan ti bagim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin anak kakaasi. No kastalat tander aramidem. Unay mo't ngaminan ti kasto agasat ko. Lalabit asana da kayo kin ni Rowena ti para iti tunggal maysa. Isu nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya lang unay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Itid ko mo't amin kan ko na. Mag-atang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day a babae. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kastoyngin aramid na kanyak. Birukak ni Rowena. Kanday di lalaki. Tabalsak ida. Ay saan, anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at dayta apang panunutam? Hustong aminan dayta apa naging inom mo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae ngem iti dayjay Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggan na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubot meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da. Ang kit din ti inaramid ni Rowena. Wen nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta mauma amang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasjay ang mabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Aywan amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae. No nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, dami nga rod pagsayaatan na ti panangloko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno adi kan umininom iti arak, Sander. Angam di kan sametten mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kin ni Rowena. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan nyo matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pantayo ti tao api manawal. Panipod ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuhanan dito'y balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat karamida. Ang sayang ba't dagijay anak ko? Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadagijay. Uray pa'y nanang. Basta tong palag nyo latta ko man dagiting bagak. Sana bali. Masukatan tumot la dagita. Gumatang tayo iti baro akagawahan tayo dito'y balay.
Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta, mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria bakit? Apay ka de lakay. Awan ka di man madlaw mo ka ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikidanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limok magpaikit din Kan kanayon ko makita na kaisam. Tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti isiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena nga iso timang parparagsak iti anak talakay. Ay, dayta tijak masungbatan bakay. Ang nukas taman bilang ay ka nagsaya atin nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumutlaeng. Nubilang pudnuman ti atap ta. Nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Ay, sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga ro, tapod nung addan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko na anak ko. O nanang, kaya't kung ngay kalay sa ni Gina, iso dumanon tayo. Ay iaguray ka man, Sandar. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid. Kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon tagkalay sa kayaw. Wen nga rod, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawen. No kasta, Gina tinagan ti kaayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam-am mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami niti namin sa nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga sawa. Am-amumpay kumaanasaya at day ti babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanon takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung din ni Gina? Nay, ay saan mo tanak ko? Apay, awan ka di iti siledyo. Amangan mo't no adday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balay sakbay arimuarak. Awan na talaga. Ay kat napanan na nga ruden ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka.
Aguray ka. Apay kasta tila nga manak ka. Kasano kat? Katanya, anak ka. Awan mo tanti traveling bag nga yan dagiti kawas na. Kan awan pa yung tisling bag ko naglaon ka dagiti parwad medical man. Anya. Agraman ti suot ko idirabi asing-sing. Kantay nginginaan arilok. Awanan. Anya. Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalaysa. Gayam, takawad na ti anak ta. Tiyawanan ba'y na babae? Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Eh, naska na matiliw na dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Ay, unay mo ilang arudan ti gasat ti anak ta ayak. Naglakan to man ngagtaltal kadagiti babae. Ay, Gaputan na pintas, sigay. Ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanan. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na bakit? Ha, kita ti anak mo. Adaman ni dyan nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramiden na. Bayan tapay laeng lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan teacher na. Wala. Barang may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang po na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbeng ter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagbagaan lakay. Ngam awansan at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga ah. Bayan tapay laeng lakay. Patsik ang makaamiris tumot laeng ti anak ta. Makaamiris taw, inton naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyaw. Anya nga ti amom, no makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ha? Ay sus iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Kan may isa. Amangan ki di may no ada asawa dagita babae. Inton kwan da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sander. Nagkasangbiag ko tintad no akalakamak. Ta gusto ba yan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi anya tayo siya kasla dagsang sangit dito sa ano nga tayo ano parpar mataklain ituloy ko kinintimbag na ta makaawid na ron insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin, kumpari. Talaga nga dagsang sangit, ha? Kasla masasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed, iti kasto nga oras, ha? Siya na tinagan ko, Uncle. Ah? Imba
patinak dito'y tinangampon kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kayat nagngamponan angkal. Awan ngamin amo kapapanan. Ang singsing putak. Promise, basta lakit yata pag nada. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing putak. Promise. Ado dagiti amo ka trabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sander! Na kayo muna nang. Ang payakastati lang ayaw. Kas kailan makaung ungit. Ay, naanak ko, agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawid kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga agawid di rabi nakitak ni Shanaya ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasing ampunag kanon. Taimbati kanon tinangampun kan kuana. Isungin nyawit kon. Ha? Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yo. Ala, sumura ka kunin ti trabaho. Da kayo pa ilati makaamo kani Shanaya. Kasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pa ila dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan-anad ka. Sa paam ti agawid inton malam. Taggigiddan tayon ton amang rabi eh. Una nang. Uno umuna kay tulatan namang rabi. Amangan numaladaw ak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shanaya. Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man ti ubing akas ken kwa na bakit. Kaduan nga ubing itang, kaday talag silpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunin ta nakatutok da kadag iti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadag iti ubing ita. Ay, huwag gayam. Kanya nga ti plano ni Sander ken ni Shanaya. Apay talaga nga ampunin na. Kastamot ti kunana lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisirek. Nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no ag nagdan dito'y balay. Nagagatmait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no dantoki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak saan ang mapasamak day talakay. Ngamin, sigun ka dagiti istorya ni Shanaya. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimot kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak ang mula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikot. Adan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi na tayan ko. Ang damat ulas ko na. Adag dito ay waiting shed. Kit. Ni Shanaya tinakaturog iti abay ko. Nalaos ti Bartek ko Imbaglakid din. Takinabalak pa iti dimanon dito waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartek, Uncle? Ako, apay nga daka dito eh. Imay ni Lolo kanor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Bartek. Saan ka mat ama bagkat ngayawin?
Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Di dak kayat apalubusan da lolo kan lola. Ngam impilit ko ti may dito eh. Di ka mat kayat apanawan. Iso binantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Shanaya? Saan ka na nabartak, Uncle? Uwan, sanan? Nala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tanya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya, nakaring ka pa Shanaya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod a kababalin mo. Saan ka mat asigod akasta Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolem. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalin to a nakakaasi. No kastalatan ter aramidem anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, narespeto, ken nalailo pay nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday tiyay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kankwana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anaken ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka. Itimplaan na ka iti kape, pakanin na ka, kaidaan na ka pa, nga uray na sangsanger ka. Panagkunak at imbilang na kan kasamana. Iso nga ibilang mo kumangarudan kas anak mo ni Shanaya. Nanang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa managlabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat din iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nangruna kat agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kankwana. Ay na, maragsak anak ang makangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat wala. Okay lang kanyak. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nangagbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasding agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na, Shanaya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Wan, saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan ton nga agbarbartek? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, kunakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing pa nak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaang ti Dadik.
Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilya, agsubli aktulatakan ka, daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Aldawan, hindi ka pa imot nakasukat. Apa, di ka umay? Umay ijay, sa dino ti papanantala kay. Apa nalipata mo? Ito ti kasanga di anak ni pare Anton. Ay, ita aya, kunak no inton maminsan pa'y asabado. Ita nga rudain. Ala, grupot kan. Tamapanta mangal daw iya balayda. Kasla masadutak matan arumwar. Si kalaangan ti mapan, iyawidan naktulaangan no adda mabati. Umay ka nga minin, Ang kagsukatan, turahin ka. Ay na, anyan tot orasan ngay. Kat nadyak pa'y nagdigos. Mapan kakit din. Agbati ang kunlakay. Sige, sige. Sikat ti maka mo. Mapanak nga rudan, tas ang butik ti pangal daw dyan. Iyawidan ka tulangin. Uray awan isang pet mo. Basta agawid ka adagos. Kang runaan iti amin. Jay limpyo ka. Saan kat ayay na barbartek ka manin asumangpet. Wan. Sige, mapanak ko. I can stop loving you. I made up my mind to live in memory of the lonesome time. Ay, sus! Nabarbartek ka man, Manong. Don't worry, my sister. Just a little bit only. Ay na, rab-rabi ngam adda kakit din dito'y apumanag na. Walking street nga ron, may kabagis. Ay na, walking estate asasawam mo't, Manong. Eh, Di mo man amon, tilawlawatam. Yan, Alam, tama. agawid kakit din, ta sigurado nga urayan na ka ni Manang Mirnay di balayo. yes, of course. I will go home right now. Ta kundi English ka pa'y mo't nga ron. yes, sige. Pangalawang ka dito. I will go home na. Bye-bye. Oy, Steve. Bumangon ka ditan Steve. Durasan makan. Malaman Bumangon ka ditan taing kamanganan. Awan pa'y pulos impaunig mo manipod itay bigat. Ay, nagpanas nagpaiso ti tiyan ko Anya nga tinluto mo masita. Nagdengdengak itay aldaw. Prito abangus asi nagpawak itinatang. Ay. At dapay mo't nabate. Ison ati sidaam. Ay, jaksaman mga pangarin. Iluto naman lang ni noodles. Loka med itlog. Sige. Mabiit lang nga rod tamang luto ak itinudels lakay. Nagyaman na bakit? Awan anyaman na. Ala, bumangon ka nga rod ditan ta sumaruno ka ijay kusina. Wan. Sino jay kadwam, Steve? Apay adi mo padanunan ditoy? Ha? Ay, kuwante. Saan ko akadwa tayo dyan? Nakagitan ko lang di tagdan. Kasano adi mo kadwa kat nakitak anak ka holding hands kayo itay? Ay. Nantimot. Damagan na pa yung amin. Ay sos, Steve. Aging gagayam ita. Saan ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Sa nabalante, tadyak mo't isuksukat sa asawak. Naynayunak laang. Uray kas-kaste ka. Good buyak na tamat, ante. Da kayo, di mo. At itibayad ti silicon beans ngay deliver mo di kalman. Ay, 20 mil amin data. Imbawas ko nga minan dagiti inalam idi nga abono kan sabidom. aywan, ante. Awan pa rin ko titidayta. Oh, at iti listahan. Mabalin mo akwentaan. Tapno di mo ibaga asasauran ka. Dahito iti kopyam. Kopyak mo to'y maysa. O sige, ante.
Kitagyaman na. Awan anyaman na kanakan. Di mo lang napalpalabas ni manong mo dito'y paraangan nyo, ipag. Limabas damat itay danda ni agsip nga't manang. Kadwa na ti kumpari na. Ay na, napanandaman nga tan, aya. Ang mga napandamanan ijiperyaan sigurado ang mapandamanan makisugal. Ay, awan man nga ruden Ipaabak naman ang tinaglakwan mi iti silicon beans. Sapay dakkel agataday kay. Ay sus, apay intugot na nga ta. Sigurado dayjay pa'y ti kunam. Ay na, awanan ang arod. Sapay pag-aayat na matlata ti makisugsugal nga oray kanayon mat amaabak. Ay, day takot nga rod. Talaga asakit ti ulo dayjay akabsat mo. Laklakayanan ngam awan latamot pa nagbalbaliw na. Kanayon kumot abagbagaan ngam talagang awan dengdenggan na. Ay na, nagsingpet ka ngamin unay manang. Ungtam ngamin no kasapulan nga apaem, aramidem. Ha? Barang makarik na. No kasjay ngamin apan panoy nuyam, agruam. Iso nga ikam kit di iti pagnakman na. Nasaya at matasimmangpet kan, Steve. Oh, apay ka di bakit? Atay bagab? Ayan tinaglakwan ta iti silicon beans. Awanin naabak iti peryaan idirabi. Anya? At ang arod suspetsa kasi nahaorda kami. Talaga ngamin anak kimos ti kwartang igam ko idirabi. Nagnag na kami pagkat din na nagawid Tawalti mo pagplete mi katawan na bati. Ay, unay kan, Steve. Talaga ka di akas tamlatan akanayon, ha? Amumit nagrigrigatan taday di akwarta. Ngam napan mula ang impaabak ijay peryaan. Sa nabali, tamasukatan tumot lang dahil bakit? Mapantan tumanan agburas iti binskin sili. Aglablabos kan, Steve. Ha? Nabayagan a panahon anagul ulima ka. Agyaman ka tanasing petak. Nga uray kasta ti aramid mo. Ngam ita, jakon kabailan. Napunuan na kon, Steve. No di ka pa'y agbalbaliw. Agsinatan. Ha? Ay ko saan bakit? Pangasim ta din aksinsinaan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ija akong dagiti biso. Promise. Naimbag nga aldaw mo, friend. Kastamat ken ka, friend. Anya nga iti madamag. Syakit di at irumbang nga agdamag iti kastaken ka, friend. Ha? Anya ti kahit mo asawan, friend. Kasla nangag ko ngamin nga agap-apad da manong mo kiniipag mo idirabi Apag husto ngamin alimabasak di tabalayda. Iso anang ko ti panagsinsinong batda. Kasta aya? Wen, friend. Amangan no tinong palmatan ni Manang Merna ti kunak nga apaan na ni Manong Steve. Anya? Ni, imbagam ti kasta kiniipag mo, friend? Wen, barang makarik namatan di kapsat ko. Aglablabas mat ngaminan. Gaputa na singpot di asawa na, aramidan na matan ti kayat na. Hay, laklakayanan ngam aging gaita, kasjay paylaeng ti ugali na. Sa bagay, husto matkit di nga agpayso no inapan ni Manang Mirna nila kay na. Barang agnakam kat agbalbaliw matan. Wen asino mat ngay ngamin nga asawa ti maragsakan iti kasjay nga ugali na. Artek lang arudan, sugador pay. Hay, uray kabsat ko ni Manong Steve, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Merna, bakit? Apay. Ay ko. Sumurot ako makin ni Pari Santos. Mapan kami makidaya ije laod. Ay saan? Sigurado nga agbartak kan agsugal kan tumanin ijay. Saan mat bakit? Kasaranda jay. Iso nga on ti sugal. Ay oray pay. Sige matan Italaang mat. Ikarik. Saan ang agbartak? Promise. Ay kat mapan ka Ngam inton agawid ka. Awan tumatan asawam asang patam. Anya? Nalawag tinangag mo, Steve. No ipilit mo ti kayat mo. Sige, saan ka alapdan? Ngam ipasiguradok matkan ka. Nga inton agawid ka. Nakasako aminan abadbadom. Saan nga rodan? Diya ako nipilit ti kahit ko. Bakit? Anya day taigam mo a papel na kay. Kasla invitation card mat. Uwan bakit? Asino ti akin kuko iti dayta.
Agkasal ka no ti anak na Martin Candelia. Inala dataan ninong kininang. Ay kat mayat naimbag man tanalagip datamat nga inalakas ninong kaninang. Huwag nga rod. Anya nga tati mayat nga irigalo tan lakay. Sigaman makan. Wano saan mang tatalangan iti kwarta? Tay sudang tunti makaamo gumatang. Ay kat sabali pa'y ati kwarta nga itad ta. Nagadun nga eh. Husto laang mat lakay. Maminsan dalaang mat nga agkasar. Lubos-lubos ang tan tapno di da ibaga anak kirmat da tao. Uy, pari Steve. Naibaglaki din ta nalanaan ka. Oh, si kamay gayam na ito, pare Anton. Wen pale, medyo nabayagan dyan na uda nagkuyukan ta. Wen nga rod pale, kahit mo tayong ta makilas na iti abagatan. Ha? O sino tinatay ijay? Yan nga'y asawa ni Nana Mila, ni Tata Nandiyang. Apay di mo malagip. Naatake iti puso. Wen, malagip kon bare. Kunak lakit din na itabo ng dayjay. Saan ba'y gayam? Saan pa pale? Itangalot ti last night. Kasano, mapanta? Imununan na kita card mates ta. Kastaya. Sige, tagpakadakpegin ni bakit ko pare. Ay, nasaanin? Di ka nagpakada ta sigurado adi nakapalubusan ni misis mo. Aglibas kan pale. Ibagam tamapan ka agsibog. Wano saan, ibagam amapan mo dalusan lagi timulay o asili. Ay, wala niya. O sige, urayan na ngarudan dito pare. Di kan umay balay, tamangan nung makita na kapay ni bakit ko. Ang gawitan, pali Steve. Wan pare, nabartig talang ngarudan. Labak tabay. Iso nga gawitan, pare Anton. Sinaul datan sa amin na gati kaya ayam ta pale. Iso na abak ta. Unurod pare. Bayaman. Kwarta lang dito. Masukatan ni kwarta pare. Dito tinganayin mo lang langipan. Kawain ba ta? Kabay lang ka di pa itiyag maniyaw. Uwan pare. Sakpete ko nun. Mana? Lumugan ka nito motor ko, gawin tan. Sige pale. Inayade ba? Tali, sakpay kaya't timatay. Siyapay masikog ni bakit ko. Ang kaya't ko pa makita ti putot ko, pale. Uwan ka tayo pare. Danag mo na yan. Nalala na, lumugan ka tamapandan. Manang Merna! Manang! Anya day dyan, Patricia. Ay, kwa! Ni Manong Steve, Manang! Oh, apay ni manong mo, ading ko. Nadisgrasya da kano iti motor itay parbangon. Anya? Intaray da kano iti ospital. Ay na, day tuyon ti bagbagak. No nagtangkan tumat nga min ti ulo di kabsat mo. Anya nga ita. Ay, uwan nga rod, Manang. Mala, umay katakuyugan na kamapan di ospital, Patricia. Uwan, Manang. Awalan. Sagsabot tan mga pagnabakain. Masapul ka no ama operaan ti may sa asakam. Anya? Agyaman ka tasaan agrabe ti pan nakadisgrasya yo. Tano grabe, amangan no talaga ama puta din tasakam. Pakawanan na bakit? Ay, jakam mo ti bagakan kay Steve. Bakit? Among ka di akayat ka abukawan. Kayat ka nga utan. Kayat ka nga apaan. Anyan tadyak maaramid gapo iti kasna kasasaan mo. Kinapudno na. Nabambanog ako ni Steve. Pangasim, Merna. Hindi na kumawat pang panahon. Pangasim ta si kasuan katulungan na. Ikaring, nagbalbaliw ako na talaga. Promise. Kapilitan Dadi ka matan makarwal. Mabayang paisakan tumakare-cover, Steve. Bakit? Ala, agawam ti agpapigsa. Tapno makarwal kan dito ospital.
Sa dino ti papanam bakit? Nakasukat ka, may. Mapan kami ijay kasaran. Ah, ne, asino ti kadwam? Ay kat dagiti ko kumarik Rumarak man mat. Mapanak mat agaliwaksay, tani. Maburburing akong dito balay. Ha? Mapanak man mat agrelax, oray sagpaminsan lang. Ay kat agawig kang ardadagos, Tanay awan kadwak dito'y balhay. Wan, danag mon aya. Ngam no maimasan mi mat ni makisala, kaya di parbangon kami ton nga agawid. Anya? Inutuan kamat ket din iti kanam, at damat ti agas mo di talamisaan. Di talaangan manggaw at aramidam. Kan may sa, napigsa kamatan. Kabailamon asiksika, taad damat saklay mo akatulungam. Apay, di nakpailangan nga yan napakawan. Bakit? Nabayagan ang napakawan ka lakay. No di ka kuman napakawan, di saan ka kuman nga sa asikaswan. Nabayag ka paikit di kuman apinanawan. Ha? Ngam kas makita mat. Adda aklat ta dito'y balay. Nasaya at tipan nakilangan ko kan ka. As asikaswan ka. Gapot na asawa ka kat nga rod. Iso nga awan nga roden maibagam, Steve. Nasingpet akit di Tauray ka sa ti kinaartak kan kinasugadur mo idi. Inan-anusan ka. Bakit? Iso adi ka agrek-reklamo no siyak mat ti agbulakbol ita. Di naklapdan iti kayat kung aramidan. Takayat kumat ti agrelax. Naawatam. Agsubliak sa laangan ni abroad, George. Ha? Ne, tapay mo't Margie. Kalahat mo dahitan ang desisyon mo. Masikuranak nga ro diti balay. Kan maysa, nagrigat ti awan paggadan na. Kang runaan iti amin, narigat ti awan kukwarta na. Di agbirok kay ti mabalin mo panggadan dito Wano saan? Agnegosyo ka laangan. Wan kumaa, ngambasit mat ti matgadan dito Adayo amay mayat iji abroad, tadakdakal ti sweldo. Ay na, parehas mo't laang bakit? Apay, di mo. Ano dakdakal ti sweldom, kat dakdakal mo't ti paggastusam. No mabalbalin, jak kuman kayat nga ginadayo tamanayin. Uray no di mo kayat, no isumat ti kayat ko. Awan mat laang mabalinam, George. Ah, Basta kayat kong agsubli iji abroad. Isu apalubusan na. bakit? Awanan ti adu pay asao. Inton bigat matlaan, rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Agsubli ka iji abroad, kunam, Marjay. Wan nanang, awan matlaang ar-aramidok ditoy. Isu nga agsubli aklaangan iji abroad. Anya nga iti kuna ni George. Pinalubusan na kakadeng agsublay. Madlaw adi na kayat. Ngam awan maaramidan na Siyak matlaang ti matungpal nanang. Apay awan masapulam aya dito'y apagtrabahuam no bilang. Awan nga rod nanang. No adda ko madisaan ako nga agsubli iji abroad. Narigat ti awan trabaho na. Jak magatang dagiti kayat ko agatangan. Wan matkit di Nasaysaya at ngagpaysaw no adamot bukod mo akwarta. Tapno saan ka lang amang namnama iti asawa manakaw. Husto kayo nanang. Malaksid nga da bukod ko akwarta. Matulungan kayo pay. Mapauitan kayo iti kwartayo. Kanda dumapay ang masapsapol yu dito balay. No kasta, nagpamanila gaya ba? Hindi manugang tabakat. Wan, intulod ni George. Nagrubot da itay parbangon. Talaga nga impilit latama ni Marjet, kaya't na. Ay, wan amumatan jay manugang ta. Saan nga agpaabak? Noan niya ti kayat na isulatan. Kasano kit naturay mo't nga raw. Saan mo't akabailan di anak ta atob nga rin. Day tangarod kaet. Isu asaan na abagay tinagan na a George. Ha? Ti maibagay kan kwa na anagan ket Andres. Si kamot bakit? Lukwam mo't anak ta. Puno maglakay. Nga may naturturay ta asawa na. Anderen launay ni Marjay. Ket jay met anak ta. Itultulok na latan. Akas jay ti trato ti asawa na kenkwana. Naita ti pangkita ba talaga nasing pa. Di anak ta bakit?
Nay, si kamot gayam, George Barok. Dumanon ka ah. Agtugaw ka. Ang yaman na. Imayak ta umay ko kumadamagan no imawag ka da kayo ta asawa. Wen, imawag mo't itay Barok. Kalkalpas milaang ang nagsarita. Ha? Apay ka day. Ikwa. Diyak ngamin makontak ti roaming number na. Agraman ti messenger na. Kung naklakit din, noon niya tinapasamakin ko na. Ay, aguray ka. Barbaron samot nga agpaiso di number nga inusar na. Kasta ka di? Wen, amang ano nagsukat iti number, iso ako nam adi mo makontak. Urayom latan, ta amang ano awagan na kamutlaang day jay. Sapay la kong ang ruta kasta. Masiguradok day tabarok. Wano saan, si kalaangan ti mangawag kenkwana. Mabiit laang taalaak ti cellphone ko, takitaam ti numero ngay naramat na. Anya nga iti plano mita anak ko. Diyak maya mo nanang. Aging gayta. Pampanunutak pa'y laing noon niya tinagkurangak. Tapay akin hikayat mo ni Margie ti makisina kanya. Awan mo't makita ka nagkuranga man ako. Dayjay laeng no si kamot nga agpaiso ti ayan tibit daw. Amangan no addamot kalukwan nga inaramid mo adimi amukin ni tatang mo. Kasano ako mamat ngay nga garamid iti kalukwan. Kat amuyo mo't abalay trabaho. Trabaho balay laeng tayan ko. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado ak. Talaga nga awan. Promise. Ay ka talaga siguro asaan ang makontento ti asawam kan ka Iso a pinanawan na kan. Nanang. Igaad mo kit ditag trabaho. Ipakitam kan kwa na nga uray sininaan na kan. Kabailam lata ti agpatuloy iti biyag. George, anak ko. Nanang, tatang. Iso ni Joyce, nobya. Agmano tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Kasyan na katidyaw sa nakaw. Ayun gayam. Masikugan ni Joyce. Iso nga inyawid kon. Ha? Masikog ko nam, George. Wala nanang. Pudnuti ko na ni George, nana. Diyak kaya ti agawid ijay balay, akas ti kasasaad ko. Iso asimuro takon akin ni George dito'y balayo. Anya ngay ti plano yu ita anak ko. Agnan na kami agin ni Joyce, nanang, tatang. Ha? Ay, kita kayo si magamu, anak ko. Adramo tin panunot yaw. Amo yung tinasayaat kung saan. Iso ada kayo nga rurin di makaamaw nga desisyon para iti magbagiyaw. Sa dino ti papanam, George. Mapanak ijenda pare Jackson. Birthday na ngamin ita. Agpapinikpikan ka no ije boarding house na. Anyan tumanen nga oras ti panagawid mo ngay. Na, Jack pala nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man ti bagbagang. Di ka unay manen agpakarabi, Amumot adandani ako nagpasngay. Wen, unay ka lagi tinay. Mabitak lang ijay. Agawid akmit lang nga dagos. Sige, tamaban ako. Ay, aguray ka. Nalipatak ka anti gitarak. Kunak man no kunam nga agawid ka adagos. Apay ngay nga itugot mo manen ta gitaram. Ay, kat agjaming kami mo't basit Birthday nga rod mo't di papanak. Bakit? Siguradwam lang nga agawid ka adagos, George. Wen, daanag mo na ya. Sige, tamaban ako. Nagatang mo ka di amin, hindi ko na magatangam. Wen. Mala, itulog kang harutan ni di apartment. Tas saak tumot lang ang roomwar. Papanamanin aya. Agpapa-extra ni pare Jackson. Ada ka nung amin biglang lakad na. Siyak ti mang-extrakin ko na iti pagsisitan na abari jaili. Anya? Amumot adandani akon agpasngay. Ngamday takit din set kas kadagig mo ti ipang pangrunam. Saan mo't nga iti kasta? Masaya ang anak lang amin. Siyempre, isupay mo't at itangdan ko nga inayon ta iti usarin ta. Nang runa,
Ket kasta nga rod adandani ka nagpasngay. Sigurado adakkel agatan ti kasapulan into naganak ka. No kasta nga rod, sumurutak. Anya? Sumurutak ijay bar. Angem Joyce. Basta, sumurutak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapat ha. Ne, nagawid ka mat bakit? Kunak man no urayong pa'y ngagpas nga di manugang tasakan to agawid. Nagsubli ak tulangan inton agpas ngayon ni Joyce Lakay. Ha? Marengrengak iti kanayon apa nagapad ah. Anya? Ne, kahit mo asawan, kanayon nga agapa da George kan Joyce? Wen Lakay. Anya nga mo ti pagapapaan da? Ay na kumkumpurmi ah. Jakla impagarup akas jay gayam ti ugali ni Joyce. Ne, anya ti kahit mo asawan bakit? Sobra ti kinasilusan ah. Anya? Day tatipod no Lakay. Di nakpay ket ibabainan ah. Pagamuan ta apaan nalatan ti anak ta. Nga awan mo't gapgapuna. Na, apay mo't ngay akasta. Jakam mo ah. Masurunak pay kit din amang buybuya kadakwada. Kahit anya ngay mo't ti kunkuna di anak ta. Awan ah. Kas iti sigod. Kas latukmam. Saan ang matagtagaray. Sumumbat mo't nukwa. Ngam inton rinugyanan ni Joyce tinagsaw. Tumal na mo't ti anak ta. Ay, oo na yan. Maumaak amang kitkita iti kasjay a sitwasyon da. Iso ang nagawid akaw. Urayak latan ti awag ni George. Sakto manen mapan ijay dagus da. Apay ngagbarsakay. Sino man ang takatsatsat mo, ha? Ay unay kan. Ninaanang ti kasadat ko. Damdamagan na no kumustakan. No kaano ka no ti palagpasngay mo. Tapno amuna ka no kaano nga umay ditoy. Pidutam tinutbok na yung barsak ko. Sikat ti nagibarsak, di sikat ti mampidot. Pidutam kunak na eh. Ulan. Iyag mo dito ay. Abay ko, apay ngagsipat ka ngay. Apay aya, kayat ka nga rod asipatan. Ada reklamon? Na, ay awan mon. Aguuyong kansa na talaga. Aguuyong asasawamat. Amangan mat no sikat ti aguuyong, George. Yak amugan ka. Di ta ka malalin. Ha? Di nakpanawan! Agsubli ka dito, George! Hoy! Agsubli ka dito! Ay, una yan. No kaano nga dan anak da. Isumot tanti ka layo na panagapa da. Ay, wun nga rod ah. Saan tumat ngamin amaaw-awatan ti ugali day jay a Joyce. Mapantantuman kit di dagus da. Tapay mag-insaw. Ay kat mapanta ka sa rita ida. Magbaganta ida. Ay nalalakay kan babakit dan insaw. Saanan ang masapul ang mabagbagaan pa'y dagijay. Nataangan dan. Amudan ter aramidan da. Awan kastay palagi pantalat ta ida. Uray na taingan dan. Magbagaan talat ta ida bakit. Nudenggan data. Di na sayaat. No saan? Di saan? Apay nga itaka lang ang asumangpat, ha, George? Di mo ayan na-receive ti chat ko. Di mo't imbaga nga overtime kami ita. Ang overtime tarupam! Alay ko, ti ulok. Nabukulan saan? Dahil na tirumbang iti ulbod akas kan ka. Alay ko. Nag-overtime tarupam? Kat no nakita ti post ni Mira, kadwam ida anapan nangan iti restaurant. Di kalman na jay. Itang lalaki ngay pos. Oho, ulbod ka kit di Talaga anatangkan di astog mo. Uray awagam ida Wano saan ichat mo. Tapno maamuam no anya tipod no. Ay talagang na-chat ko ida. Apay ti ko nang jak maarami dayta. Anya? Iso adi ka agkam-kam mali. Tano maamuak nga ulbod ka. Talaga agdakas ka kanyak. Dayta ti tandaanam, George. Pasensya kayo na talaga nanang. Gamdya akong maanusan tanak yo. Ah, Nalaboysan ti kasi nga raramidan na. Sobra ti kinasilusan na. Ikan na amin aka ipapanandag iti makitkita na. kahit anya nga ti planom ita, George Barok. Nasaysayat siguro nagsina kamin. Ha? No ti kinasilusan na, maanusak pa siguro.
Ngam tijak maanusan. Kati panangkabkabil na kanyak. Isupay kit din ababa iti kumabil. No mabalbalain, jak kumakayat ti makibiyang iti dayta aba nagbarok. Nanang, Kabisadok maki din ati ugali ti anak kaw. Iso ano anya ti desisyon niyaw, di iso nga ro ti aramiden niyaw. agyaw manak, nanang. No kunam adimon maanusan, ay Kurt, pagsasaritaan tayo itinasaya at dagiti rumbeng ama pasamak, iti kasta na ornos ti panagsinayaw barok. Maawatan mat siguro ti kayat ko asawan, George. Sigurado ka din ni George iti dayta pangedeng na bakit? Wan siguro kinasaritan ng samot ang tiina ni Joyce. Hey, una yan. Kaasilaang ti ubing nukasta. Wan nga rod Jay apo ko tati kakaasi iti kasjay nga aramiden da. Apay, talaga kano aya, asaanan amaala itinasaya at atungtungan bakit? Saan ka nung arudan? Nauma ka nun at alaga ti anak ta. Di na ka nun maanusan ti ugali ni Joyce. Kat no inyawid na amin ang akagawaan na dito'y balay. Kasanon ti ubing? Day ta tinasken a pagsasaritaan tayaw. Isu asumurot tanto met inton matungtung da iti barangay. Ta inyo man sa kanumot ni Joyce iti kapitan nga uliteg na. Ay, wala. Nasaya at mo't nga raw, nung napanunod da nga inyo man iti kapitan ti barangay. Iti kasta, napimpintas ti saritaan. Wala kay. Isu ama pantantumet inton madanon ti aldaw apan nakatungtung da. Day, apayan anak ko. Agdardaras ka mag. Sa dino ti papanam. Mapanag iti ospital, nanang. Intaray da kano iti ospital tanak ko. Anya, nay, taapay ka now. Diyak amo, nanang. Awagan kay tulatan, hintun mamok tinapasamak. Sige, tumapaan akon. Sige ay, agan-andad ka iti panagmaneho manakaw. Awagan nakto apaman ang makadanon ka iti ospital. Husto na nanak ko. Di ka nagsangsangit, Uwan. Ito hindi pagata mo agatas kindaya pa. Idisom di talamisaan. Kit, anya nga iti ko na ti doktor. Anya ka ti sakit ni baby. Adda ka nunumunya na. Anya? Oh, atoy, sublatong matani, nabambanong akon. Itay ko pa'y lang nga isalsala, tadi namat kaya ti maidisong. Ay kat ano usam talaga akas ta ti ubing. Tagdakit nga rudpiman sa gubanit na. Wan, amok day ta. Ngam nabanugak nga rudan. Iso asublato mamat. Yung mo. Si kamot ti agbantay ita tamaturo ka. Anya, ang amumot nga da trabaho kinton bigat. Dak mabalintag puyat. Agpada talaang mat nga da trabaho na. Sumrekak mat inton bigat. Anya, kunak mano nag-leave ka. Saan pa'y? Tadyak mat amo ama confine gayam ni baby. Mala, siya nga rodin tagbantay. Agpakadak lang nga iti trabaho. Rumbang laang tasi kaka nga rod ti ama na. Isong asi ka nga rod ti agbantay. Ay nakakaasi mo ti apo ko talakay. Ay, naku namon bakit? Rumwar umunag mata ni di ospital. Wan nga rod Basol day jay ajoys ti kasjay ang mapaspasamak iti ubeng. Ay na, di ka kadyag pagpabasol bakit? Apay kit dinasaan, kit isumot ti pundaw. Saan tamot nga amo ti husto ang makagapu tinagsinaan da? Tila ang matsayad ti anak ta tinangaganta. Di tapay mo't nangag ti side ni Joyce. Ay nasaanan anas kan adenggampay ti side ni Joyce. Taagdadatamot nga iso tinakabasaw. Bakit? Si kalangaruden a mismo tinangibaga anasingpet jay anak ta. Ita, kasta man ang tibagam. Kasla jay anak ta pa'y titakas. Kasaritak tuban nga rod ni George intong sumangpot. Katuan ngam di mon gamden nga ibaga nga agsinnobyanda. Tawanan namnama mapasamak dayta, insaw.